Ibihe byiza rwose kuri mwe mwese tubana kuri Ibakwe Media TV. Ni amakuru yo muri iki gitondo ku itariki ya 20 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Ni amakuru agezweho ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, niho ndibuze kwibanda ku kibuga cy'imirwano. M23 yarashe ibirindiro bikomeye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, ni nako FARDC ngo yigamba ko yahanuye drone y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kwigamba guhanura drone y'igisirikare cy'u Rwanda ngo yari yinjiye mu kirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe. Mu itangazo FARDC yashyize hanze baravuga ko iyi drone yahanuriwe mu gace ka Poezelo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. FARDC iravuga ko iki gikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi bugaragara ko intambara ishobora kubura hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse ngo biragaragaza umugambi wo guhungabanya igihugu cya Kongo u Rwanda rufite. Ndakubwira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC amakuru y'ibinyoma batangaje ku ngabo z'u Rwanda. Ndanakubwira ko M23 mu burasirazuba bwa Kongo yateye ibirindiro byinshi mu majyepfo ya Indwi. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 bateye ibirindiro byinshi mu majyepfo ya Indwi, ndetse amakuru aturuka mu baturage aravuga ko bavuye mu birindiro byinshi bari bafite muri sheferi ya Ntabuka ndetse na Harupoma ndetse n'ahitwa Mugote. Ni mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku itariki ya 19 Gicurasi. Amakuru turuka muri bice aravuga ko inyeshyamba za M23 zatwitse bimwe mu birindiro bikomeye cyane, ndetse amakuru aranavuga ko ngo berekeje mu bindi birindiro bikomeye bizabafasha gufata ibice noneho mu buryo bworoshye. Ni itegeko ryasohowe na General Sultan Emmanuel Makenga. Abaturage baravuga ko bamwe mu baturage bavuga ko ninjoro baraye babonye ubwato bwerekeza mu mujyi wa Goma, mu gihe abandi bavuga ko inyeshyamba za M23 ngo zaba zigiye guhindura ibirindiro. Ndakubwira ko u Rwanda ntirukivanye ingabo zarwo muri Cabo Delgado nk'uko byatangajwe na European Union cyangwa EU. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse yatangaje ko u Rwanda rutakivanye ingabo muri Cabo Delgado muri Mozambique. Ingabo zarwo rwohereje mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba bijyanye n'ibibazo biri muri Cabo Delgado, ndetse ibi bikorwa ngo bikaba bigiye guterwa inkunga mu buryo bukomeye cyane ndetse mu buryo budasanzwe. Muri Mata uyu mwaka nibwo u Rwanda biciye muri umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron rwari rwatanze umuburo uko kohereza ingabo muri Cabo Delgado bishobora guhagarara, ariko mu byatangajwe na Olivier Nduhungirehe bavuze ko u Rwanda rwemerewe inkunga ikomeye cyane idashobora gutuma rukura ingabo muri Cabo Delgado, kuko rwari rwavuze ko u Rwanda nirutabona inkunga iri stable ruzakura ingabo muri Cabo Delgado, ariko ibyo byose byakuweho. U Rwanda ruzagumisha ingabo muri Cabo Delgado. Ni inkuru nziza ku Rwanda ndibuze kwinjiramo nkakubwira amasezerano yose u Rwanda rwasinye. Ndakubwira ko u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu gukoresha ingufu za nucleaire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane agamije guteza imbere ubufatanye mu gukoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa bya gisivili mu rwego rwo guteza imbere ingufu zizewe kandi zifite umutekano. Ndakubwira iby'aya masezerano yashyizweho umukono ku ya 19 Gicurasi 2026. Ndaza kwerekeza muri Uganda nkubwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ati mfite uruhushya rwo gufunga umuntu wese muri Uganda uretse ababyeyi banjye bonyine. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba binyuze muri operasiyo yo kurwanya ruswa afite ati nzakora ibishoboka byose iki gihugu cya Uganda nkigire igihugu cy'amata n'ubuki. Ati sinzemerera umuntu uwo ari we wese ushaka kugerageza guhungabanya perezida wanjye akanaba na papa wanjye Museveni. Ndakubwira ko kandi byinshi bitandukanye biri guturuka i Kinshasa. Constantin Mutamba wari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri 2024 kugeza muri 2025 yihanangirije urukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa rwamuhamagaje kugira ngo atange ubuhamya
kw'inyerezwa ry'umutungo. Ndakubwira byinshi bitandukanye Constantin Mutamba yatangaje, uyu wari minisitiri wa justice muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. 5 kuri 5 reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Reka mbere mu mirwano ikomeye cyane ariko gato mere kuri iyi drone bavuga ko ngo ari y'ingabo z'u Rwanda RDF FARDC yigamba ko yahanuye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC kiri kwigamba guhanura drone ngo y'igisirikare cy'u Rwanda RDF bavuga ko yinjiye mu kirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe. Ni mu itangazo FARDC yashyize hanze yavuze ko iyi drone yahanuriwe mu gace ka Poezelo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. FARDC yavuze ko icyo gikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi bugaragara ndetse ngo bari no kuvuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cya Kongo. Itangazo FARDC yasohoye iragira riti drone y'igisirikare cy'u Rwanda RDF yari yavogereye ikirere cyacu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ati twayihanuye neza, ati n'ingabo zacu za FARDC, ati mu gace ka Poezelo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ati niho byabereye. FARDC yakomeje ivuga ko ingabo zayo zikomeje kuba maso mu kwitegura kwirindira ubusugire bw'ubwigenge bw'igihugu cya Kongo, ibyo yise ibitero cyangwa ibikorwa by'amahanga. Kugeza ubu u Rwanda ntiruragira icyo rubivugaho cyangwa rubitangazaho ku byatangajwe na FARDC ku bijyanye n'iyi drone bavuga ko yahanuwe ari ingabo z'u Rwanda. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 uri mu ntambara n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri uyu wa kabiri watangaje ko kuva ku isaha ya 2:30 z'igitondo ku itariki ya 19 Gicurasi aribwo ingabo zishyize hamwe na leta ya Kinshasa bagabye ibitero muri teritwari ya Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 ivuga ko ibi bitero byibasiye abaturage mu duce dutuwe cyane twa Mitimingi ndetse na Gatoyi no mu nkengero zaho hakoreshejwe indege za drone z'intambara ndetse n'imbunda ziremereye cyane. AFC-23 ishinja ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kuba bukomeje ibikorwa bya gisirikare bishyira abaturage mu kaga mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 kandi yagaragaje impinduka zikomeye cyane ku rugamba kuko yataye ibirindiro byinshi muri Kivu y'Amajyepfo ya Inchwi. Abarwanyi ba M23 bataye ibirindiro byabo mu majyepfo ya Inchwi. Ibi bikorwa byagaragaye nk'aho M23 ishaka gukora ikintu gikomeye. Amakuru aturuka mu majyepfo ya Inchwi aravuga ko abaturage baho babonye M23 ivanye ibitwaro ndetse n'ibikoresho byabo mu birindiro byitwa muri sheferi ya Ntaruka, Haropoma ndetse na Mugote mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku itariki ya 19 Gicurasi 2026. Aya makuru avuga ko inyeshyamba za M23 zasize zitwitse ibirindiro byazo mbere yo kugenda, harimo kandi n'ibirindiro byari biherereye hafi y'itorero ya Sepase muri Maria. Biravuga ko ibi byabaye ku isaha ya 2:00 z'igitondo, aho kuwa kabiri abaturage babonye M23 itwitse ibirindiro iva muri aka gace, ndetse bamwe mu baturage baravuga ko ninjoro baraye babonye ubwato bwerekeza mu mujyi wa Goma butwaye intwaro, mu gihe abandi bavuga ko M23 yaba igiye guhindura ibirindiro byayo. Reka munyebe ntekereza muri mu gihugu cya Mozambique mu ntara ikubye kandi rw'imisozi igihumbi ya Cabo Delgado. U Rwanda ntirukivanye ingabo ku butaka bwa Mozambique muri Cabo Delgado. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutakivanye ingabo muri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Ni ingabo rwoherejeho mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba bijyanye no kuba ibibazo biriho mu burasirazuba bwa Cabo Delgado bikomeje kuba agatereranzamba. Muri Mata uyu mwaka nibwo u Rwanda biciye mu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yari rwatanze umuburo w'uko kohereza ingabo muri Cabo Delgado bishobora guhagarara mu gihe hataboneka uburyo burambye bwo gutera inkunga iki gikorwa. Byari nyuma y'amakuru yavugaga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora guhagarika burundu inkunga wageneraga ibikorwa bya RDF muri Mozambique. Yolande Macron ubwo yasubizaga iyi nkuru zari ziri gutangazwa yavuze ko Yolande Macron biciye mu kinyamakuru The Le Monde na Wall Street Journal
bavuze ko uku guhagarara ku nkunga ya EU cyangwa European Union byahise bishimangira ko u Rwanda rufite umurongo uhamye w'uko ubutumwa bw'i Cabo Delgado budashobora gukomeza mu gihe kirekire mu gihe hatabayeho gusanyana ayandi masezerano. Yavuze ko kuva ingabo z'u Rwanda zatangira koherezwa muri Mozambique muri Cabo Delgado muri 2021, u Rwanda arirwo rwatanze igice kinini cy'amafaranga yakoreshejwe muri ubu butumwa bwatangiye, bisabye ko guverinoma ya Mozambique n'urwego rwose ruhangana n'imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na ICC. U Rwanda ntirwasabye kandi ntiruzasaba indi nkunga iturutse muri European Union Facility cyangwa European Peace Facility. Icyo kibazo ngo kigomba gukemurwa na Mozambique. Kohereza ingabo z'u Rwanda bisaba uburyo burambye bwo kubona inkunga, kandi ni inshingano z'igihugu cyakiriye izi ngabo n'abafatanyabikorwa bacyo, by'umwihariko abafite ishoramari rikomeye muri Cabo Delgado, kugira ngo iyo nkunga iboneke nk'uko byahoze bikorwa. Yavuze ko nibitaba ibyo u Rwanda rushimangira uruhare rwarwo hamwe n'ingabo za Mozambique mu gutsinda imitwe y'iterabwoba no kurinda abaturage ba Cabo Delgado no gutuma ibikorwa by'ishoramari bisubukurwa. Mbere y'uko muri Werurwe Minisitiri Nduhungirehe akomoza ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarafatiye ingabo z'u Rwanda, ari nabyo byabaye intandaro yo kugira ngo EU itekereze guhagarika inkunga, bavuze ko u Rwanda rutashoye miliyari z'amayero muri Mozambique ndetse rukanahatakariza bamwe mu basirikare barwo kugira ngo abasirikare bacu babe intwari. Ati bibazweho basigwe icyasha aka kageni. Nduhungirehe niwe wabyibazaga. Yagize ati twiteguye kuva muri Mozambique niba akazi kacu n'ibyo twamaze kugeraho bidahawe agaciro. Amakuru atugeraho rero ni uko Minisitiri Nduhungirehe yahise asohora irindi tangazo avuga ko ikibazo cy'inkunga cyashoboraga gutuma u Rwanda ruvana ingabo muri Cabo Delgado cyamaze gukemuka. Ati twari twaravuze ko ingabo zacu tuzazikura muri Cabo Delgado nihataboneka funding. Ubu iki kibazo ntikigihari. Abajijwe niba Mozambique ariyo yemereye gutanga inkunga, Minisitiri Nduhungirehe yirinze kugira amakuru arambuye atanga. Icyakora mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gusubira mu nshingano rwari rufite rugakorana na guverinoma ya Mozambique yamaze kubona ko izakomeza kubona u Rwanda nyine rwamaze kubona ko ruzakomeza kubona inkunga yo gutera ibi bikorwa. Nduhungirehe yavuze ko muri 2021 kuva ingabo z'u Rwanda zajya muri Cabo Delgado muri ubu butumwa byagize umusaruro ukomeye cyane, kuko umutekano wagaragariye muri Cabo Delgado ndetse uranagaruka. Ibi byatumye nyine u Rwanda ruhabwa icyizere cyo kuba rwongeye kuvugurura amasezerano, ndetse u Rwanda rukongera kurutera inkunga yo kuba rwakomeza ibi bikorwa mu gihugu cya Mozambique. Reka munyemerere mbabwire ko u Rwanda rwasinyanye n'igihugu cya Tanzania ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye mu gukoresha ingufu za nucleaire. Magingo ya rero uko bimeze, nambuke nerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero update ziriyo nuko M23 yongeye gufata umuhanda werekeza muri Uvira. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kinshasa bari gugaba ku mutwe wa M23 bakoresheje indege z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikazi, indege zo mu bwoko bwa Ket-6, bigatera ubwoba abaturage benshi muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ngubu rero amakuru atugeraho ndetse na update ziriho nuko kugeza ubu ngubu M23 ikiraje inshinga ngo nuko ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa bwarekera ibi bitero. Nyamara M23 ikaba yaravuye sange kugira ngo igaragarize amahanga ko yubahirije ibyavugiwe mu masezerano hariya mu Busuwisi, byanasize nyine M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bemeranyije gahunda zo guhanahana agahenge, ariko bikaba byarabagaterera nzamba. Ni inkuru tugitohoza kuko deployment zakozwe ku ruhande rwa M23 ndetse amakuru aranavuga ko rwose agace ka Sange baba bamaze kukagira amajanja. Reka ubwo munyemerere mve aho ngaho nerekeze kuri Paul Rusesabagina.
yagarukanye ibinyoma bikomeye cyane bishya atigeze avuga namba. Paul Rusesabagina wari waratakambye asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse akiyemeza kutazongera kwijandika muri politiki y'u Rwanda, yongeye kubeshya amahanga agaragaza ko ubwo yafatwaga yasabye kwemera kuyoboka agakorana n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ariko akaza kubyanga. Uyu mugabo wafunguwe ku mbabazi za perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyuma y'uko yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 25 amaze guhamya ibyaha by'iterabwoba, yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abambari be. Mu ibaruwa isaba imbabazi yandikiye umukuru w'igihugu Paul Rusesabagina yagize ati: ndabizeza binyuze muri iyi baruwa ko nta izindi nyungu ntegereje zaba bwite cyangwa iza politike. Ibibazo bijyanye na politike y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Ibyo yanditse ku itariki ya 14 Ukwakira 2022 bimuhesha gufungurwa muri 2023 ku itariki 24 Werurwe, bisa naho yamaze kubyibagirwa burundu, akaba uwundi washize impumu akibagirwa icyamwirukansaga. Ku nshuro ya mbere Paul Rusesabagina yavuze ko amagambo akomeye atari yarigeze avuga. Ibi byatumye abantu benshi batangira gushidikanya ku ireme n'ukuri kw'imvugo ze avuga. Mu byo yavuze harimo ko ubwo yafungurwaga mu Rwanda aho yari afungiye hari n'abandi bari bari mu byumba bitandukanye n'icyo yari arimo, mu gihe mu bindi biganiro yagiye atanga kuva yafungurwa na mbere mu rukiko yumvikanishaga ko yafunzwe wenyine. Uyu munsi yagarukanye imvugo nshya itandukanye n'ibyo yavuze kuva kera. Ikindi Rusesabagina yavuze gitandukanye n'ibyo yakunze kuvuga mu myaka ya hambere, ni uko ngo ubwo yafungurwaga abayobozi ba RIB n'abo mu rwego rw'ubushinjacyaha bagiye bamureba bamusaba ukwemera akinjira muri akagirwa ambasaderi cyangwa minisitiri w'intebe. Aya magambo ya Rusesabagina yumvikanamo ibinyoma bisa no kuryoshya inkuru nshya, ashaka nyine kwigarurira abo abwira, kuko yari mu rukiko, yaba mu itangazamakuru, yaba mu ibaruwa yanditse n'ibiganiro byakozwe n'umuryango we, nta na hamwe bigeze bavuga ibintu nk'ibyo. Ikiyongereyeho nyine kuri ibyo ni uko u Rwanda rwari nyine kuba rugamije gushaka guha Paul Rusesabagina umwanya mu nteko nshingamategeko. Umwe mu basesenguzi yagize ati: ibi ni amakuru no kubeshya. Ati si yo koko, ntabwo Paul Rusesabagina yari agiye kugirwa nyine umwe mu bayobozi bo mu nteko nshingamategeko. Ibi rero yabigarutseho Paul Rusesabagina abeshya ubwo yari ari kumwe n'abambari be. Reka munyemerere mve aho ngaho kandi nerekeze kuri Ebola yongeye gufata indi ntera hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu gihugu cya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisante y'Ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Minisante yatangaje ko iri gukurikiranira hafi by'iki cyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihumuriza abaturarwanda ko nta n'umuntu urwaye iyi ndwara uragaragara mu Rwanda. Minisante mu itangazo yasohoye ku cyumweru ku itariki ya 17 Gicurasi yavuze ko iri gukurikiranira hafi by'iki cyorezo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashyize mu rwego rw'icyorezo gihangayikishije isi, iki cyorezo nyine cya Ebola. Ibi gutuma nyine u Rwanda ruhita runafunga imipaka iruhuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi ikibazo ngo cy'umuti urambye ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikwiye gushakirwa umuti muri Kongo nyine ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho kurenganya igihugu cy'u Rwanda. Ni Perezida Samuel William Ruto w'igihugu cya Kenya yavuze ko ikibazo cya M23 gikwiye gushakirwa umuti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kugirwa ikibazo cy'u Rwanda. Ashimangira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse ari abanyekongo bafite
bafite ibibazo bagomba kuganiraho na leta yabo. William Ruto yabigarutseho mu nama ya Africa CEO Summit iheruka kubera i Kigali. Ni amagambo yavuze mu gihe leta ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana. Yongeye kubisubiramo nk'abakuru b'ibihugu twarabajije duti ese abantu baba M23 ni abanyarwanda cyangwa se ni abanyekongo? Ati Kongo ivuga ko ari abanyekongo. Ati niba rero ari abanyekongo ni gute ikibazo kibi cy'u Rwanda? Ati ni gute ikibazo kiba icya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Paul Kagame nawe akunze kuvuga ko abarwanyi ba M23 ari abanyekongo, bagomba guhabwa uburenganzira bwabo nk'abanyekongo ndetse nk'abaturage ba Kongo, ndetse ko n'ibibazo byabo bikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro na leta ya Kinshasa. Intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa yongeye gukaza umurego mu ntangiriro za 2025, ubwo uyu mutwe wagabwagaho ibitero byihuse bigafasha nyine uyu mutwe wa M23 gukaza urugamba ndetse no kwirwanaho, bikanasiga bafashe umujyi wa Goma. Imizi y'intambara ifitanye isano n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. U Rwanda rushinja Kongo gukorana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, aho bawuha intwaro ndetse ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu Rwanda na Kongo, biherutse gusinyana amasezerano y'amahoro hagati yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye bwa Qatar ndetse na Amerika. Aya masezerano yaterwaga inkunga n'ibihugu nyine bya Amerika na Qatar, ndetse yateganyaga ko ubufatanye by'umutekano n'ubukungu ndetse no gucyura abasirikare b'u Rwanda bashinjwaga gufasha M23 ku butaka bwa Kongo. Nubwo habayeho agahenge, imirwano yarakomeje mu bice bitandukanye, n'ubu iracyakomeje, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda, aho bashinjwa gufasha umutwe wa M23 mu bikorwa bya gisirikare. William Ruto yavuze ko igihe cyose abarwanyi ba M23 bemerwa nk'abanyekongo, ikibazo gikwiye nyine gukemurwa na leta yabo ndetse bakaganira n'uyu mutwe. Ati kubera ko byamaze kwemezwa ko M23 ari abanyekongo, ati ni ikibazo cya Kongo kandi gikeneye umuti w'abanyekongo. Akomeza avuga ko ibiganiro by'amahoro byabereye i Rwanda na Nairobi byose byagaragaje ko impande zose zigomba kuganira, harimo na M23. Ati M23 baravuga bati kuki mudashyira hanze ibiganiro? Ati turi abanyekongo, dufite ibibazo kandi turashaka ibiganiro, turashaka kuganira na leta yacu. Perezida wa Kenya yashimangiye ko kwanga kuganiriza imitwe yitwaje intwaro bavuga ko ifite ibibazo bya politike bishobora gukomeza guhungabanya umutekano. Ati nta gihugu gitakaza iyo cyemeye kuganira n'abaturage bacyo aho bafite ibibazo bakabikemura. Nguko